Lieutenant Colonel Dick Kaija olukura Fisheries Protection Unit omwihanga nagira enkora y'okutaho obunara oburoho tekinologiya yaikaha bicweka nshanja harigana kandi ng'oburimo ogu gwahwa nibaza kukwasa obushoborozi omu kitongore ky'ebyokwerinda. Watwaikiranizangana kitwongere amaani mu kurwanisha abakongo abakujja kusoma amaizi gaitu ga Uganda kandi baine obutimba butakwikirizibwa habwokuba kunkandi twine samaki okiraho abakongo ati kandi tukusana nti samaki tuzahulira kandi ekyo tukuzahulira kandi abakongo. Okugamba Lieutenant Colonel Dick Kaija ari mu rukiiko rw'ebyokwerinda ahagati y'abashohi b'omwaro gwa Kaiso omugombora ya Kabare omu district ya Hoima. Ninegize mkema marafuku rugamba marafuku yagizire nyowe kurohana nganyonga banisoma tuli bantu ngabasatu ndi mwana mukuru baje bagamba manyati bakwenda obwato buno butito baje baletegata poto of which eketo kim gutagiza umuntu ine million kena. Where the challenges, we are also requesting to the government if they can look for the community and the fishermen have accepted the change of the fishing method, the bad gears, but the government have neglected the fishermen on how they can handle them. That is the big challenge we have within my parish. Urukiiko rwese rw'omwishenjero w'ishaza rya Bugahya Pius wa Kabi bwanyuma y'amakuru agutwabire twaborekero rw'abashohi babene betombwitira abasirikare abarukurwanisa enshohambi. Abashohi nabo arubaji rwabo bakole ebikwikirizwa ombiragiro nibarugo mu nshohembi bagule ebitimba n'amata gakwikirizwa ombiragiro. So nkusaba itwena tuhindulemu ekwayo keni wanzo walo kutimomwa naita baine enshohembi tuhindulemu wajumo dwaro maracho ande walo nabano babemu ngo bakutula byamu kubi nabo bakole ki juma manango peyo wavedi elegidwa okubwagidwa kudwanyingi wadano. Rogers Mbabazi uri mu jwecero rwa president omu district ya Hoima yatangira enkora ya tekinologiya ahawe byokwerinda by'abashohi. So surveillance system already government eresire niye kwija kutuyamba muno okurora oburyoma akolera ha nyanja nabo abakuvuba kubi. Muganda makora abashubuzi hamwe n'abajube by'enyanja okurwa mu nyanja ya Kacera barabwirwa butagaruka kutega hamwe no kuguza ebyenyanja bikiri bito. Okurabura okukoze rwabe byokwerinda n'ekigendererwa cyo kurinda omutindo gw'enyanja na munonga ya Kacera era okushanga hansharo ya Rakai kiruhura hamwe na Ryantonde. Oine movement permit washanga ine license na movement permit ekikumanyisa ngo ebyenyanja byakuba ine biki abo kuba taine orukereza movement permit amwaro akagereza omuntu owe bwenyanja obutagizire obutashikire. Nsaba tutambura urugendo rungi era tukore omurumo omutuufu tufune sente ntono naye tutuuke we turaga. Abebembeza abantu bongera bagira ngo taruho kiruka cyone kirukwikirizwa kutwara omushubuzi oyine ebyenyanja bito. Waliwo ebika ebitakula webuno mu buwanvu kati zirengege enkooki ono muzeyi kyatagala kunyonyo waliwo engege enkooki waliwo ne bwakacera obutakula ng'eroka obuba inchi 2 kitundu nosanga kalimu amagi. Naye obutonde bw'ennyanja eyo Kacera obw'ennyanja bwayo bwatekamu obw'ennyanja obubi ate bwe businga obungi ovubaako ennyanja y'inchi 2 n'ekitundu nga kalimu amagi. Rero habwo kwenda kumara henguza hamwe no kucendeza abafere aba batireho akakiika karacondoze hamwe no kukwata abo bona abarashanga omunsho bahanshongeji. Akati tulonze abakulu abo n'abada abasiko obugege obuto tuwadde chairman ntuwa voice oba tufuna license kwe tumala ogifuna ne tumanya nti oba tufunye ebyenyanja ebinene ebikirizibwa tewaliwo gamba nti ate tumutuweeyo wano ate wali. Gasha kwa Ambrose Katoto na Sandeke William.